ايه حقيقة ايه كنت دردي وانا هبو سقنتي وانا كبيرة خبر جوانا بوقت الهدمة خدا عز وجل مداحل در والله تعالى يقيم يدين جدا قلت شغال أحد مشروع باقي مزوج. Abi hiçbir de başkanım Süleyman Bey'in أنا أستغفر Devliya Bey. Dava mübareki ve emin ki koygan ama khilaf Sayın Başkan. Süleyman Bey. إذا Çağrı mübarek ve شفقت باشه شده. من ölçek darbalar ki var. Ev aşiri gün emci aşiri gün. Hadi. Ya evim ben ortam var onlar gittin. Yani ama bir adet aşirinin emci aşiri aşiri gün. Şakir.